ukratko samo proći nekakav, ajmo reći, moj put poduzetništva i onog što sam ja radio i što je meni pomoglo, šta mi nije pomoglo, s čim sam se sve susretao i ostalo sve, tako da sam ja podijelio nekakvih 5 kategorija ovih 35 minuta. Znači, jedna je početak, druga je učenje, treća je vrhunac, četvrta je, nazvao je kraj ne postoji, samo vječna upornost, i peta je prihvaćanje samog sebe u toj situaciji. Tako da ja bi bio volio, znači, s obzirom da sam se, nešto mi ne radi laptop, znači bio sam sad trenutačno, znači, u autu i nešto sam išao na neke preglede u bolnicu i od kad se vratio ne radi laptop, tako da sam na mobitelu. Uglavnom, tako da mi je teško sad odgovarati na chatove i sve, i najbolje da ne ostavimo za kraj sva pitanja, pa ćemo onda to na kraju sve odraditi, onda ću pročitati na kraju i odraditi sve. Ali vi ih možete, kako vam pada na pamet, pisati sve, pa ću ih ja onda pročitati i na kraju ću ih odgovoriti. Uglavnom, vam krenuti od početka. Znači, moj početak je u 4. osnovnom odredim da ću biti kuhar, jer stari pokojni imao restorane i pomagao sam u restoranima i radio sam, znači, u tom dijelu i ajmo reći, čitav život kad znam za tebe sam bio u tom dijelu. Stari pokojni je bio završio školu u 74. u Esplanadi, radio do Esplanade do 77. Kad poslije otvorio prvi privatni restoran dole u Gracu, kako se ja slučaj Neretve, pa onda u Pločama. I tako, uglavnom, čitav život u toj nekoj poduzetničkoj familiji i stariji je 90-ih rekao, gled, nema više love u ugostiteljstvu, idemo u poljoprivredu, prebacili su u poljoprivredu, stariji ste 2004. razbolio, preminuo 2005. i tu je nekako moje počelo odrastanje na način da se ja iz ajmo reći, dobrostojeće obitelji došao u to da sam morao s 19 godina napraviti ocu grob, u mojoj 20. ga zakopat, prehraniti čitavu familiju. I kad sam to sve napravio, brat je, Balić blago rečen, znači budala, i onda sam prepisao sve na staru i došao sam s posuđenih 500 eura u Zagreb 2005. godine. Prije toga sam bio još radio 2002. u Zagrebu i krenuo sam raditi kao kuhar. I nikom je u životu ništa nije dao, došao sam s tih posuđenih 500 eura od ujaka i kasnije sam vratio od ujaku te pare. I krenuo sam raditi, doslovno sam nekih 4-5 godina radio s 2 posla. Učio sam, postao sam prvi put u šef kuhinje u svojoj 22. U 25. sam već u La Meridianu u Splitu imao ispod sebe 70 ljudi, 4 restorana, bio sam zamjenik šefa kuhinje, bio sam nekakav zamjenik executive šefa, biti ja sam radio sve operacije, što se tiče kuhanja, šef kuhinje radio ostale menadžerske poslove. Iz tog dijela sam onda došao u Zagreb, tu su me tražili iz Hrvatskog investicijskog fonda da poslužim njima Deli Fresh koji su oni imali i koji su bili vlasnici, onda sam to pokušao presložiti, rekonstruirao sam im proizvodnju, napravio uštede, očistio sve, došao do zaključka da neće to dalje financijski gurati i onda su gasili taj projekt. I na kraju nisu imali novaca da mene plate, ispoštuju moj bonuse, ugovore i sve koje sam napravio, su mi dali opremu. To jest moj prijedlog je bio da mi daju opremu i s tom opremom sam ja i sa 60.000 kuna krenuo raditi ružmarin. Znači, uzeo sam tu opremu i sa 60.000 kuna sam napravio ružmarin i krenuo sam raditi, znači, ja bih rekao, baš hrabro. Jer nisam pola stvari znao. Znači, tu je to moje iz pozicije šefa kuhinje, pazite, mi kao kuhari se školujemo na način 3 razreda srednje, s tim da u 3 razreda srednje imaš 2 dana tjedno prakse, 3 dana ti je škola. Nemaš pojma o poduzetništvu, o tome šta je biti poslodavac, šta je odgovornost, znači taj dio doslovce ti je nešto što je nepoznanica, jer niste s tim susreo, znači susrećeš se iz one perspektive okruženja, jer ja kad sam otvorio ružbar imao sam 27 godina, to je bilo prije 12 godina, i imao sam do tada stvarno jako puno staža i odrađenih poslova i svega, ja bih rekao tih čvaraka zarađenih more, ali ne znaš biti poslodavac, ne znaš financijski ništa, ne znaš odgovornost vođenja firme, i s tim sam se susretao u tih prvih 2 godine. Prvo susret, znači 2012. kad sam otvorio ružmarin, radiš sve i dođe ti financijski na način da moraš završiti godinu i prvo saznanje, znači moraš platiti porez na dobit. What the fuck, kakav porez na dobit? Kao platio sam vam toliko PDV-a, toliko svega i moraš još platiti porez na dobit. Ja nisam imao pojma o tome. Znači što je jedna od stvari kad sam ja pokrenuo tu asocijaciju,
za ugostitelje, znači tu udrugu nacionalnu, to sve ja sam citirao ispred HGK da se napravi nekakav bazični tečaj koji moraš položiti sa saznanjima šta ti moraš kao direktor znati i kako kao direktor šta moraš uopće znati da bi upravljao sa firmom. Tako da s te strane to je bilo ono stvarno izazovno za mene, ono u srcu krize 2012. ja otvaram u napuštenoj tvornici žarulja pionirski projekt, industrijski dizajn, prvi stvorog nekakvu gastro revoluciju tog street fooda u gourmet izdanju, znači gostujući šefovi, tada niko to nije radio. Ono. Mi smo nekakve te postavke koje smo radili tada su bile ono temelj razvoja hrpe objekata na kojima danas žive, tog fun dininga, fun casual dininga, znači nekakvih tih stvari koji danas bistro casual, znači taj neki poslovni, znači ono stvarno izgradili smo nekakvu strukturu ljudima koji su iz tog gradili biznise i ostale stvari koji su išli u smjeru ono stvarno nečega što je jako zanimljivo i drugačije. Meni to susretanje sa poslodavcom je ono bio prvi šok, ono what the fuck, šta je stvarno već plaća već došla, znači ono ne možeš skupiti, ono tamo skupiš neku lovu, došla plaća, isplaćuješ plaću. Odgovornost mene kao poslodavca mi se digla ono na puno višu razinu i nisam uopće imao pojma o tome koliko je teško biti poslodavac, koliko je teško voditi tim i kolektiv na taj način i to me je ono još više, ja bih rekao, mentalno nagazilo, ali me nekakav inat u meni je tjerao da radim još više, da učim što više i da radim na način da taj dio svog učenja unapredim kroz nekakav smjer da postignem što mi je bio zacrtan cilj. I bio sam mlad i to je definitivno što sam bio mlad, nisam imao obaveze, žena stjuardesa, znači nije nikad doma, ja na poslu 18 sati i to je razlog zašto uspio u tom periodu preživjeti, zato što sam radio, ja sam u jednom času izbrojio 7 poslova sam ja radio i to je bio razlog zašto sam uspio tih prvih kritičkih godinu dana preživjeti. Jer pazite, ja sam ušao u posao bez temeljnog kapitala, znači bez obrtnog kapitala, sa tih 62.000 kuna sam pokrenuo biznis i sad to nešto opreme što sam imao. 2012. godine, to je bilo 2012. ja sjedam na skuter i vozim se po gradu i iz te famozne porte mi izbacujemo tadašnje promete 2012. ono po 5 do 7.000 kuna svaki dan ono razvaljujemo. Znači period oluje, onaj period početak 8. mjeseca kad nema u gradu Zagrebu nikoga. Znači ja fakat meni terasa puna, ne da meni vrak mira, ja sjedim na skuter i provozam se po svim ulicama gradskim, odem u centar, nigdje pas. Ja odlučujem se na jedan opet hrabri potez i idem u varijantu da uzmem prostor ovaj gdje je sadašnji Ružmarin 2012. i dogovaram to s gazdom, ode kod njega u Selice na Brod i dogovorim najam i sve i ulazim u prostor i ja točno se sjećam 13. kolovoza s njim finaliziram, potpisujem ugovor i 9. listopada ja otvaram Ružmarin u sadašnjem stanju. Znači, to je bilo ono doslovce, uspio sam posuditi i zadužiti se skupa 300.000 kuna da to otvorim od raznih prijatelja. To je bilo na način, slušaj, znači, ja ti sad idem otvarati restoran, znači nemam ti para za plati, mogu ti sad dati ono tipa 10.000 kuna, a možeš mi ti napraviti struju, možeš mi ti napraviti vodu, možeš mi ti napraviti keramiku, možeš mi ti napraviti stolove. Slušaj, znači aj mi ti to napravi, platit ću ti za roku godinu dana. I takve stvari. Ja sam uspio sa nekakvih 100.000 kuna i 200.000 kuna na dug napraviti taj Ružmarin i to je bilo doslovce, smo u jednom času dizali pločice u tom prostoru koji se uzeo najam, polagali smo cijevi ispod za odvodnju i dovodnju vode i vraćali smo iste pločice nazad. To je bilo na taj način sve skupa odrađeno gdje smo reciklirali apsolutno svaki mogući materijal koji se mogu reciklirati i na taj način smo izgradili Ružmarin i pokrenuli s tim. Onda je bilo kako i sad izbila lokaciju. Bilo je izbila lokaciju, ok, napravit ćemo program. I onda u tom času i Mate Janković tamo krenuo u Masterchefu, ja njega zovem daj Mate dođe za gosta kuhara, Tvrtko Šakota, Škuf Gaga, znači ja, je bio još s nama, kako se on sad, ne mogu se sjetiti, Raul Lightman, znači
Igrali smo nekakvu totalnu pionirsku priču, okupila se stvarno ekipa pionirskih kuhara, konobara, svega i stvarno se to zarolalo. Početak socijalnih mreža je bio, uletila me ekipa koja je snimila, radila produkcije. Mi smo tada radili live-ove na Facebooku kada nisu postojali uopće alati za live-ove, jer je to bila nekakva moja ideja. Oni su presložili neke 3 uređaja, napravili da se naprave za live-ove. Mi smo imali tada ričeve, na 6.000 ljudi, 40.000 ljudi bi vidjelo naše objave sve skupa i znači stvarno se to zarolalo i nije bilo ovih algoritama i svega, socijalne mreže su bilo u početcima i digli smo neku pionirsku genijalnu priču koja je radila na nekakvom, prije svega word of the mouth i ljudi su dolazili da vide šta se tamo to događa. I uglavnom onda je krenulo to sve da se okupila stvarno dobra ekipa 2013-2014. I u tom periodu sam prije svega učio o tome šta je obrtni kapital. Shvatio sam da ne mogu bez toga i onda sam 2014. imao prvi veliki kiks. Radio sam Harley Davidson festival u Beogradu gdje sam izgubio doslovce u 7 dana, sam preko 400.000 kuna minusa napravio. I kiša je bila tih 7 dana u čitavoj Europi, od motorista nije niko došao, mi smo imali ogromne količine pripreme svega i ljudi, smještaja, izgubili smo ogromne novce i tu sam prvi kredit digao i krenuo s tim da morao sam podmiriti te dugove, onda sam radio par godina za te dugove i u tom času sam se razbolio, dobio sam međuvremenu kronovnu bolest. Taj šok me nazadio totalno jer sam međuvremenu prije toga, prije nešto sam otvorio Ružbani, radio godinama 2 posla. U prosjeku svaki dan 12 do 16 sati svaki dan. Kad sam otvorio Ružbani, radio sam prosjek mi neki bio 16 do 18 sati svaki dan i onda sam 2014. mi je puklo to sve poslije tog Biograda i tu se razbolio i tu su mi otkrili kronovnu bolest i taj stres, pritisak, sve je došlo na naplatu. Tako da jedna od lekcija je da zadržite prije svega zdravlje u bilo kojem poduzetničkom aspektu i onda sve ostalo. Uspjeh će doći, samo će doći kasnije. Ako ste preodređeni za uspjeh, ne znači da neće doći, on će stvarno doći, samo će malo kasnije doći, a pritom će se sačuvati zdravlje. I uglavnom u tom dijelu dalje, šta je bilo meni problem oko tog učenja i svega, najveći problem se nalazio na zakonodavstvu. Nigdje ti nije bilo dostupno šta tebi inspekcija nadzire kad dođe u kontrolu. Šta moraš napraviti prema državi, koje su zakonodavstvo, kako napraviti. Ja imam ideju 2012. hoću napraviti ispred Ružmarina, 2013. ne 2012. hoću napraviti privatnu tržnicu, Ruž Market, tada krenem i ja pokrenem sve da to napravim i ne uspijem napraviti zato što zakonodavstvo mi kaže da tržnice i upravljanje s tržnicama može imati isključivo i samo lokalna javna samouprava. Ja taj projekt sam digao vani, ispustio van PR-ovski sve i radio sam ilegalno 5-6 puta i odustao sam od toga zato što sam shvatio kasnije da ne postoji način da ja imam svoju privatnu tržnicu, znači na taj način da ja to mogu i raditi kako se radi. Po klasičnom prodaji na način da ću ja tebi sad danas iznajmiti klupu, pa ćeš ti danas proći, pa će sutra doći neko drugi na tu klupu i na taj način. Naravno da to s vremenom si naučio kroz period 2 mjeseca, hodajući od ureda do ureda i ostale stvari. Onda da ti dođe MTU, minimalno tehnički uvjeti za ovo, za ono, znači uglavnom to su te prenormirane stvari koje nikom nisu dostupne, jasne su samo službenicima koji tamo rade i otkrivanje mene i učenje u tom periodu, to traje stalno i to učenje ne prestaje dan danas i bavite se tim idiotarijom, prenormiranim zakonodavstvom koji dan danas izbacuje 300 novih zakona godišnje koji su dostupni i nigdje nisu isfiltrirani i dostupni po usko specificiranim djelatnostima, ti znaš točno šta, kako tebe ko nadzire, ne šta ti moraš odgovarati kome polaga račune. Jer to uvijek nešto treba ti još jedan papir, ovo niste prenio, znači dođeš sad kod javnog bilježnika i ne možeš potpisati ugovor, zato ništa niste promijenili temeljni kapital u eure, dan danas ta ne znam kako da je nazovem, kalvarija hrvatskog zakonodavstva traje i to učenje nikad ne prestaje i to je stvarno žalost od svega u tom dijelu što se događa i naravno u tom svemu, znači ti ko poduzetnik kako odrediš da to radiš, ideš glavu kroz zid i ne odustaješ jer svaki drugi put te vodi u to da te vodi unatrag jer jednom kad se uvalio to nema prestanka i radiš na način da radiš glavom kroz zid, ja bi to tako nazvao. I ideš
nema prestanka da ćeš ti sad se predati i priznat nekakvu bitku. I onda sam razvio nekakav moj vrhunac evolucije u tom poduzetničkom dijelu bio kroz nekakvih 3-4 godine tamo do 2020. da brojiš samo pobjede. To je nekakav moj vrhunac bio, da gubitke uopće ne brojiš. Ja kad bi gubitke brojao, pa ja bi došlo brzo preko 1,5 milijuna, 2 milijuna eura krivih odluka i projekata koji sam krivo donio odluka, eksperimentirao, marketinški išao van i ostalo i niste ih uspio napraviti i niste ih uspio izrealizirati. Jednostavno neke su bile previše avangardne, neke su bile presložene da niste imao kolektiv i tim koji to može odraditi. Ja prvi nisam imao mogućnosti da to odradim, znači da se dovoljno fokusiram, ne znači da ne bi uspio s tim istim projektima. Sve su to bile, ja bih rekao, dobre ideje, samo što ideje nisu nekad bile na pravom mjestu u pravo vrijeme. Ja se uvijek spomenem onaj dio jednog iPoda i Sony MP3-a. Ja sam u tom času imao Sony MP3, nisam uopće išao za tim da ću kupiti iPod i meni je Sony MP3 bio genijalan proizvod sa disketama, prije toga ovaj dio s tim, kako sam zvao, ne mogu uopće sjetiti, on je imao kao evoluciju tih disketa koji su ti prešle na način i onda je evolucijski došao Sony MP3, a iPod je došao poslije Sonyja. Sony je sa MP3 doslovno se zamalo bankrotirao, a Apple je digao se iz bankrota sa iPodom i razvalio. Praktički skoro pa identični proizvod, MP3 čak funkcionalniji, bolji, pristupačniji, jednostavniji, ali iPod je spasio Apple. Tako isto, znači, sve vaše ideje koje radite i na način da su one nešto što treba vjerovati i gurati, ali ideja je 2% projekta i nju morate tako uvijek shvatiti kao 2% projekta. Jer uvijek je ovih 98% koji trebate izrealizirati uvjere ljude da je vaša ideja najbolja. Meni je u tom dijelu bilo stvarno užasno za raditi, tamo sam otkrio sam bolestan, znači radiš u tom smjeru, znači imaš autoimunu bolest, ne znaš uzrok, ne znaš razlog, ne znaš ništa, paralelno se educiraš oko tog dijela, hrpu literature čitaš, ne želiš uzeti nekakve terapije kortikosteroidima, ludosti, ne znam šta, shvaćaš da to nije pravi put jer ne znaš to uzrok. I onda znači balansiraš u tom svemu i evoluciji tog mog vrhunca došli smo do onog dijela što sam već rekao, brojiš tamo pobjede. Jer ako budete, znači, minuse i gubitke brojali, uđete u overthinking, iz tog overthinkinga se zaključite da ste otišli u krivom smjeru tek kasnije, kad vas overthinking ubije. Jer overthinking je najgora moguća stvar u kojoj možete ući kao poduzetnik i poslodavac, jer imate prenormirane probleme, svaki dan je obaveze gdje se vas očekuje da vi pretvarate viziju u misiju i ako ne uspijete pretvarati viziju u misiju, nećete uspjeti sa vašim projektom. I onda tu je najbitnija stvar da je ona Sun Tzu umijeće ratovanja, vojnik radi vojnika. Vi morate graditi sebe na način da vašu viziju pretvarate u misiju tako što uvjeravate ljude da je vaš put ispravan i zato ne brojite gubitke, nego brojite pobjede i te pobjede vam moraju biti motor da se izgradite i da se posložite u smjeru koji jesu vaš put građenja sebe kao poduzetnika, kao nekog pokretača, kao nekog koji sije iskre, sije sjeme i gradi strukturu koju će kasnije svi pratiti. Jer ono što je ključno, 2% stanovništva s kugle zemaljske pokreće čitavu kuglu zemaljsku. I sad, ja pretpostavljam vi svi koji ste tu i samim tim pratite sada ovo što ja pričam, je da ulazite u tu kategoriju od tih 2% stanovništva koji jesu, znači koji guraju na kraju krajeva i siju to sjeme svima i koji siju tu iskru, znači u čitavom svijetu. I sad, vi morate izgraditi svoj ekosustav kojim ćete vi uspjeti preživjeti sa minimalno štete, jer štete će uvijek biti, nemoguće da neće biti, jer ne možeš dati nešto, a da ti nešto nisi izgubio, jer to je jednostavno nekakav svemirski balans koji je, svemir je čitav ženski i on stalno daje, vi ćete morati nešto izgubiti da bi nešto sutra dobili i na taj način morate to posložiti, ali samo morate paziti da ne izgubite previše i da izgradite sebe maksimalno dobro. A to je dio da vam pomognem,
taj overthinking je najgora moguća stvar koja će vas pokopati. Znači, jer morate redovito se vratiti, ne jedan korak unazad, nego ja bih rekao 100 koraka unazad i pogledati iz ptičje perspektive sve što ste napravili. I kad sagledate to iz ptičje perspektive, kako ja to nekako percipiram. Na ono što sam napravio da moram moći nacrtati djetetu od 4 godine na jednom listu papira. I ako uspijem to razumjeti na taj način, onda znam šta sam napravio i kako sam napravio i na taj način se moram vratiti opet na one korake gdje sam bio, onih 100 koraka unaprijed se vratiti i krenuti to graditi s početka. Ja sam to tek kasnije naučio i danas se često vučem kada mi je veliki pritisak, stres, kada opet radim dnevno hrpu stvari, veoma lako se opet uvučem u taj overthinking i probleme, jer šta je problem? Problem je norma komunikacije. Danas smo svi u vrhuncu informiranja i društvo kao tako nikad nije bilo toliko preopterećeno sa informiranjem. Prva stvar koju morate u tom vrhuncu informiranja, znači izgraditi svoj ekosistem i normu komunikacije koja vama pomaže da vi upravljate sa situacijom dobro. Bez gradnje norme komunikacije vi ne možete opstati u današnjem periodu svih silnih informacija kako dolaze, kojom brzinom do vas i kako vam se plasiraju. Zato su i ovi digitalni alati, na kraju krajeva Teamsa, Asane, Connect tima, nebitno, znači su hrpa tih alata koji su izvanredni i koji vam pomažu da komunicirate na taj način. Mail je već zastario, WhatsApp i ostalo sve, nedovoljno komunikacije, nedovoljno opširno, ne uključuju se dovoljno ljudi u te taskove i sve. Mislim, stvarno sam stava da jedan takav alat vam mora postati norma komunikacije da bi uspjeli optimizirati sebe, svoj rad, svoje zdravlje i na kraju krajeva rad svih kolega s kojima radite. Mislim da bez takvog nekog standarda nećete uspjeti sebe izgraditi kao uspješnog poslodavca koji će jasno definirano davati ljudima ciljeve i određivati sve te taskove kroz određene sustavne komunikacije. Tako da to je nekakav moj zaključak tog vrhunca u kojem dotakneš i dno i uspon u istom danu, valjda 20 puta, i gdje dođeš do točke da stvarno shvatiš da trebaš izabrati određeni put, a onda izabereš taj put da brojiš samo te pobjede i da gradiš sebe u smjeru koji je jasno definiran, a to je uspjeh da ne gaziš po leševima. Ako gaziš po leševima, onda to nije baš pametno ni dobro. Ono što je bitno da gradite strukturu ljudi oko sebe, što kvalitetniji ljudi koji će vas moći pratiti, moći razumjeti vas i razumjeti ono što vi želite postići, kako se želite izgraditi. Tako da taj dio je izrazito bitan, znači da ja bih rekao, okružite se boljima od sebe. Na taj način mislim da možete postići jako puno u gradnji svog projekta i svoje vizije u finalnoj realizaciji. Kraj, znači 4. točka, kraj, ne postoji samo vječna upornost. Znači, moj zaključak je da neko ne može naučiti engleski, neko ne može naučiti matematiku, jednako tako onaj koji je poduzetnik, koji ima te nekakve crve u guzici, ne može bez toga da ne radi vječno. I ja poznam hrpu ljudi koji su uspjeli, izgradili ozbiljne firme, prodali, zaradili milijone i ušli s tim milionima u nove projekte i sad zarađuju još više ili grade iz početka i imaju sad 70 godina i vrte opet milijone, neću imenovati, znači znam ih par i znam ljude koji imaju 80 plus godina i prodali su ozbiljne firme za više stotina milijuna eura i opet su sad sve uložili i opet se igraju do kraja. Znači, znam čovjeka koji ima nekretnina preko 200 milijuna eura, čovjek 75 godina i on ide sad u gradnje i čovjek je senila na pola, normalan, znači, ali nestaje.
Tako da tu, ako ste sada u poziciji gdje jeste i da gradite strukturu nečega, vjerujte mi da ćete to isto tako raditi za 20 godina, se neće ništa promijeniti. I za 50 vjerojatno do smrti. Tako da, moj zaključak je tu kraj ne postoji, postoji samo vječna upornost. Sad, na vama je da vi izaberete kako ćete tu vječnu upornost rasporediti, kako ćete s njom graditi i koliko ćete sebe dati unutra i koliko ćete sebe žrtvovati da bi uspjeli doći do vašeg finalnog cilja. To je dio koji ja mogu sa mojom autoimunom bolesti jako argumentirano i s pravom razgovarati o njom, jer to je jako bitna stvar koju svi moramo prihvatiti kao nešto što će se dogoditi svakome, a to je taj burnout zbog overthinkinga. To je najgora moguća scenarij, jer u tom času vam se zgadi taj posao, izgubite onu žar i zvijezdu vodlju i nit koja vas je vodila da vas to veseli i da to radite zato što vi to želite, zato što to vas drive i zato što je to vama genijalno. I tu je definitivno najveći kamen spoticaj koji će vam se dogoditi u bilo kojoj gradnji karijere, poduzetništva, bilo čega po tom pitanju, gdje ljudi koji su bili genijalci u svom poslu više ne žele to raditi ili rade u nekom smanjenom obujmu sa doslovce koristeći 5 ili 10% svog ukupnog znanja, kapaciteta i svega, zato što su pregorili u datom momentu i boje se, znači, da će im se opet dogoditi to. Taj dio je jako bitan da sami sa sobom, znači, presložite i vidite u kojem smjeru njega upravlja s njim. Znači, jer upravljanje sa tim dijelom je izrazito bitna stvar da, ajmo reći, ne date sebe 100%. Da uvijek ostavite dio sebe koji je negdje za vas i samo za vas. Znači, ne ni za ženu, ni za djecu, ni za obitelj, ni za mamu, ni za tatu, nego samo za vas. I taj dio nemojte izgubiti, taj dio morate sačuvati, taj dio morate graditi za sebe. Meni je, recimo, znači, moj nekakav odušak je, ja vam odem, znači, meni je hobi, ja bi restaurirao nekakve oldtimere da ne radim ovo što radim i tu bi sebi gradio. Ja sam imao već neki 5 biznis modela, od kojih modela autiju graditi opet biznis, jer to vam je taj prokletstvo koje vam dolazi iz vas, znači, gdje ja iz onoga što uživam, znači, sebi natovarim, kasnije nam je to nekakav teret, jer ja sam, ne znam, imao sam par autiju koji su, ajmo reći, kultni, već klasični modeli koji su i dostupni, dijelovi dostupno sve, gdje bih ja customizirao i radio opet svoje neke podvarijante tih autiju i gradio priču oko toga. I onda sam imao, ne znam, već 10 razgovora sa različitim ljudima s kojima bi ja ušao u biznis to radio. Opet se taj dio sebe koji sam sačuvao i ne dam drugima, opet bi ga išao u komercijalizaciju, na shvatio jednom času, a nemoj to raditi, ajde pusti, znači, radi svoj posao koji sad si došao do jedne točke gdje si prepoznat po njemu i nastavi ga graditi, jer zašto bi ti sad išao sve iz početka opet graditi. Ali to je ono što je najgore i to je ono što bi trebalo u tom smjeru realizirati, graditi, da se to sve skupa, pa ja bih rekao, nekako sam sebe previše dajem i onda iz tog dijela sam sebe natjeram da opet budem nekakva budala koja će poginiti za strukturu nečega što je upitna šta ćeš dobiti od toga, jer dobit ćeš samo ako budeš konstantno uporan i budeš tjerao to do nekakvih razina dok ne bude svima jasno da nećeš odustati, da ćeš to izgraditi. I u tom času opet izgubiš. A jer neminovno da ćeš morati dati dio sebe i da ćeš izgubiti. I onda, znači, vratim se na taj dio mog dijela gdje ću se ipak zadržati na mobile DU, na njuškalu i na ostalim oglasnicima, analizirati oldtimere, gledati šta se nudi, kolike su cijene, prati tržište, gledati šta je neko koji je napravio nekakav custom rebuild auto i šta je koje motore ugradio i na koji način je on s kojim stilom složio taj auto i onda to ostane nekakav odušak moj koji ja radim na način da se iskopčam i pratim po 2, 3, 4 sata tu scenu šta je za prave neko napravi. To mi je definitivno nekakav odušak gdje se iskopčam iz svih problema koji jesu mi svakodnevni. To mi je stvarno dio koji sam ostavio za sebe. Tako da preporučam svima vama
da isto tako u tom dijelu ostavite dio sebe, jel to nebitno planinarenje, plivanje ili nekakav sport ili nešto, znači da se kopčate da morate to raditi jer mislim da bez toga nećete proći dosta dobro u ovom dijelu koji je dio vas. Zašto je dio vas? Znači ta peta točka, prihvaćanje samog sebe da ti pokretač, je izrazito bitna jer na taj način ćeš teže otići u taj overthinking jer ćeš staviti sebe na onaj dio pjedestil koji bi trebao svatko staviti od nas sebe. Jer ako ne staviš sebe na pjedestil, daješ previše sebe i onda bez da znaš i bez da nisi svjestan toga i malo izgoriš, pa još malo i na kraju se to razvije u bolest, pa ili se razvije u nekakav karcinom, ili se razvije u nešto što si ti izgubio u potpunosti sebe i izgradio se u nekakvu totalno drugu osobu u kojoj ne želiš biti. Zato je jako bitno da prihvatite sebe kao neke ljude koji su pokretači, stavite sebe odmah na pjedestil na ljude koji su važni, da ne govorite o sebi ništa loše, da gradite sebe na neke ljude koji su bitni i koji vjeruju sami od sebe i vjeruju u svoju viziju i vjeruju da će ta vizija uspjeti, jer jedini je to način da tu viziju vi sami pretvorite u misiju. Jer bez prihvaćanja sebe kao takve osobe, teško da ćete uspjeti sami sebe izgraditi u osobu koja je na kraju krajeva pokretač i hraniš ljude, znači htjeli mi ili ne prihvatiti, ali ja svaki mjesec isplatim između 50 i 70 plaća, ovisno o sezoni, i ti ljudi primaju te novce i od toga prehranjuju svoju obitelj, država ubire poreze, jer gledaj, mi možemo pričati o tome PDV prolazna stavka, ne plaćam je ja, ne plaća je vrijednost tu krajnji kupac. Ali ako ja nisam konkurentan i ako moj proizvod nije dovoljno dobar, krajnji kupac neće platiti tu vrijednost. Pa ako je tako, ako je PDV ne plaćam ja, neka država postavi PDV 100% vrijednosti ili nebitno, znači sada glavno ono što želim reći, vi ste pokretači, vi ste ti ljudi koji gradite strukturu poslovanja kroz ono što vi jeste. I na taj način sami sebe morate vrednovati i valorizacija uopće nije bitna u tom dijelu. Novce ćete dobiti možda za 10 godina, možda za 2 godine, možda nikada. Možda ćete vama pisati kada vi umrete da ste vi bili pionir koji je bio apsolutno teška avangarda, nesrećeni i koji je 50 godina ranije nešto napravio. Ja često u mom poslu mogu usporediti jednog Dinu Galavanju koji je stvarno genijalan šef, koji je apsolutan pionir. Čovjek je, ja sam 2 scene kod njega jela na način da iskorištavao sve u kuhinji od oguljotina, krompira, ne znam čega. Čovjek 2013. pokreće 5/4, 5/4 je termin za iskorištavanje, mesarski termin koji potiče iz Italije, za iskorištavanje svega od životinje, znači iznudrice, papke, glava i ostalo. On pokreće restoran s tim. Čovjek o održivosti i svemu koja je tema danas i koja počinje se tek primjenjivati u ovom desetljeću i koja će zapravo ući u primjenu tek u idućem desetljeću, jer čovjek je radio to prije praktički 20 godina. I mislim da stvarno takvih ljudi ima i možda ste vi jedan od njih i neće vas ljudi shvatiti u datom momentu. I to često bi trebali preispitivati sami sebe. Ja vam često to radim na način da ja kad sjedem sa ljudima koji su pametniji, sposobniji i uspješniji od mene, ja s njima radim na način da ih ispitujem sve o mojim idejama i njih pitam na način da mi oni kažu svoj nekakav pogled na ono što ja njima izlažem. Na taj način, ajmo reći, radi nekakav analiziranje poslovanja, jer teško je bilo koju viziju ili nekakav avangardni projekt graditi na način da vi ćete ispitati šta tržište misli o tome. Tržište ne zna šta misli o tome. To isto danas sam imao situaciju sa jednim šefom kuhinje, kaže on, nismo sada izbacili nova jela van jer malo je posla, pa i nismo analizirali, baš mi je žao zbog toga što ne možemo vidjeti šta gosti misle o tome. Ja popizdim i kažem njemu, dobro, ako mi znamo, nas 5 šefova kuhinja ima u kući, ako mi znamo da je to jelo dobro, zašto misliš da gost će
reći da nije dobro. Pa u kojem času je znači, bitno znači, da gost misli o tome i da ti on kaže je li dobro ili nije. Najbitnija je stvar da mi skuhamo dobro jelo za koje mi znamo da je dobro i uvjerimo konobara koji prodaje to jelo, znači da on kaže gostu da je to dobro jelo. I da sam konobar vjeruje da je to dobro jelo. Zašto? Zato što 60% ukupne komunikacije je neverbalna komunikacija. Znači, jer gost iščitava od tog konobara je li to stvarno jelo ili dobro ili nije. On na taj način kupuje to jelo. I ako konobaru se to jelo sviđa, vjerujte mi da će to jelo prodavati. To je moje iskustvo tijekom milijone prodanih jela, jer mi smo jedno často računali preko 10 milijuna smo mi u Ružmarinu dosta izbacili jela u raznim formatima i proizvodima što je. Tako da s te strane smatram da stvarno mogu nekako to sagledati iz nekakve objektivnog pogleda, da vi morate vjerovati i prihvatiti da je to stvarno super proizvod, da je taj proizvod potreban znači, ljudima, uvjerite ekipu oko sebe i na taj način ući u razvoj vašeg projekta i onog što je vaš projekt. Otprilike to je moj zaključak. Ja ću sad pročitati samo vaša pitanja i odgovoriti na iste. Ako u početku trebalo znanje iz financije, porezne politike, koje vještine su vam danas važne? Pa gledaj, danas su mi prije svega vještine potrebne i dalje oko stvarno razvoja situacije i praćenja tržišta po pitanju financija, ali danas iz ove perspektive vještine koje su mi najvažnije kako integrirati digitalna rješenja u naše poslovanje. Pa samim tim mi ono što radimo, sad trenutačno radimo na tome da napravimo prodaju putem umjetne inteligencije i kako da to razvijemo za naše poslovanje po tom pitanju. Mislim da u roku od godinu dana da ćemo to doći do točke da razvijemo znači, određene module i ostalo sve. Sa par hrvatskih firmi pregovaramo, radimo i mislim onda da je ideja da dođemo do toga da imamo za godinu dana uspješan modul koji može raditi, koji nije, ja bih rekao, nešto što može sad uzeti na App Store-u nekakav jednostavan alat koji će ti potvrđivati termine, nego govorim stvarno o godini dana unosa materijala, snimanja, produkcija i učenja asistenata da dođemo do razine da može sustavno komunicirati sa određenim klijentima. Zašto? Zato što digitalni alati su budućnost, to je sadašnjost koja je prisutna, koja nije uopće iskorištena ni približno koliko treba biti, jer one sve repetitivne radnje koje se trebaju i mogu promijeniti, koje se mogu ukalupiti i kategorizirati, treba prebaciti na digitalne asistente koji će to za nas raditi. Jer pazite, znači da ja sad imam jaku kampanju za oglašavanje i da im može taj digitalni asistent u isto vrijeme razgovara sa 50 klijenata, ja bi trebao u uredu imati 50 ljudi koji mi to radi i klasične glupe čekanje na pozivu, znači još niste na redu i ne znam šta, a u ovoj situaciji digitalni asistent to može raditi paralelno u isto vrijeme na 500 lokacija, ne na 50. Tako da s te strane mislim da kvalitetan razvoj sustava za rezervaciju, kvalitetan razvoj educiranja gosta, prenošenja znači, tog jela, znači u potpunosti sadržajno krajnjem gostu je budućnost mojeg poslovanja i onog što mi bi trebali raditi i mislim da bi se svi trebali danas fokusirati na te vještine jer mi sada proizvodimo ogromnu količinu smeća zato što repetitivno radimo određene radnje koje nisu realno potrebne jer te radnje može zamijeniti digitalni alat koji nam je sada tu dostupan, samo ga nismo dovoljno uložili energiju u njega, naučili ga, izgradili od njega dovoljno kvalitetnog asistenta koji to može raditi za nas. Otprilike to vam je to. Ako ima još pitanja, slobodno postavite, tako da ne morate čak ni tipkat. Možete bilo šta po tom pitanju reći. Ok, ako više nema pitanja, vjerujem da će ekipa još jednom pregledati snimku kad bude objavljena i da bi onda pitanja moglo biti, pa pitanje uvijek možete i poslati pa ćemo i proslijediti Marinu. Marine, hvala ti puno na zanimljivom predavanju.
Vama svima želimo ugodnu večer i vidimo se s sljedećim predavanjem u srijedu kada nam je ovdje Dragana Lucija Ratković-Ajdemir iz tvrtke Muze. Super, hvala vam puno, pozdrav svima. Pozdrav.